inabidi naamka morning napika actually 5 am then naenda job 5:40 am. Wakarende uliza daktari, is it necessary to take tea ukienda kulala? Mimi siwezi ona usingizi kama sijakula, kama sijakunywa chai. Daktari, mimi naamka 5 am, surely nitakaa mpaka saa 5 ndio niweke kitu kwa tumbo. Oneka iwado manira njuririo. Nikio njugire ni turamita fasting. Riu koguo no nginya wirutire angikorwo he kire urenda kugain. But angikorwo ndirakugia ri, we endelea, no umenye kuri ona mirimu ira yukaga na kuria uru. Na ngiuga kuria uru ni kuria uru, ugakorwo ni uragain weight na njira nene uretagirire, ugakoraga ini riaku ni rihurire maguta, tondu kindu kia mbere maguta maria matana kinya kuria makinyaga kuria ndaini na ki makwamba kuthie hare inini. Riu ini riaremwo ni kumahold niguo megutwika riu ni maingira thiini wa mwiri. Koguo no nginya nawe wiyende. Yeah. Wikiria kiuria giaku no turie kuria kwa 2298 Sheshe ni hakuhe nawe.